Sompa 90.7 FM ekutaimu and asantemantam no mpatam nyina so no Sompa 93.1 FM ekurayemu and some dos na poso enie Attorney General ya tuga say emfa woni afutu a otemu afa wotra semo a wo omone minority leader Kesela Toba Force and ntemu no afutu odi amani nyina no odi asem no obekoso a na odi animum omahwesu wura no emra ene no ebedi ena Green Ghana dwumedie ehase na mpenifo mo forestry atraye wa santimantam de atuga so mo atwenem ene dakwan so mbedua nua be 2.5 million wa santimantam asem mampeni da John Dramani ma mehebo se sodonfo ya dum ama na babedi mampeni biewa ade obeye ene se adabafo no muchi trotro ene taxi no omo ko pension a obepe kakra ede amawunum abzafo weni afoforo pinu a ene yakekese ene se kase abia wo bia no anope ba na yede ababesum wo medine nsesan na ya obo amalibi aboga abzafo yenye brena fin sam no yenkomo ankasa emfa emmamo yedemo ehase ede efree atentrene ehonsensemo na abalo ya panini owura Godfred yebo adame mamonu tua sese manso ababeto wo no ene emrase geni owo emrase gefie ma desia ewo adwumako enye ne sema abato mpesua so yera Kesela Toba Force no akro no a esaso ye minority leader ene owura bi efree se Richard Japa ne nyina ye ambulance bi a mampani da joma ma penso mo yo madwene so mo kwa akoto de aba ewiase ambulance ne beduru omayimu no ne yeso de ye trotro kra enye ye kesade nya omo efise eyekehunu ena omo abo maye woso obi bia onimu obi bia nemra ene no edi ene omo atwe asemi woman so a ewo court wa na no ada ena court omo koye no Orad Richard Jakwano a woye opani ono ne di aban ni mo nko akoto ambulance no edi abe kwakoye ne se ekwa bia Attorney General de nenam so ne nye ho se ne owura ne frefre na adwede suom ne hia ewo kukuamu so omo na omo ntimi njeli Toba Force no ne enye sa ne man ho eno beye ho beye politics ya abzafo na nyasam keto akra wiase na esumasem koma na oni Attorney General adie nyina no na ababonten amamfo tutu na sre ene abasa na nura court kotena asem no so ama court obu asem no na asem no obu aye no na eyese anyambia no ekwan Attorney General fa so ne owura no kodi nkomo kukuom no etiamra na ase bia etomra eno no court no eka ho asem na nura che na judge ne dia futuo ma Attorney General say de ekọ ni nyina no on de obetu no fo se nkebe kono no nyina nchen na nkanipa foforo emedi case nanim na nsowura Godfred yebo adame kire se he afutu ndi ma menetu na nyade ode be yadwuma bekoso a na case no wadi animu. Stop this sensationalism. I think you remember you were in court, the judge herself, even after ruling, clarified that she has not given any such order at all. And that is only an advice. Yes. And what did you notice afterwards? I'm conducting the matter, I'm still conducting the trial. The most important point today is that all the applications filed by the applicants have been dismissed in their entirety. All the 5 applications have failed. And I think that in reaction to this, I would say that clearly shows there's a group of people in this country who ride on manipulation of facts, distortion, and deception of the public. They're always seeking to mislead and deceive the public. Today, they've been exposed. That is what I say. I leave the rest to my friends. Well, today, when I was coming, I had a song in my spirit. Head of the church triumphant. You know that song? Please. We joyfully adore thee. And then it goes on. Precisely. Continue. Abzafo ti Attorney General no wada ne kwa master no ode ni nyina aye nwumto ode ni nsem nyina aye nwumto se bepese bi di adanse ehye nyame di anim nyam omo si di hye o se me di ande me de be ye nwumto no na abzafo Attorney General wo ya no pe wode na se de nyina ene ne nsem nyina akwakoye nwumto we yamra na Justice Efiasewa asare bochi etunufo se be ya asem no wontwe ne ho na onyina nche na nipa foforo ebedi asem no se ono no wahye adwuma na sene de kwambia so wode beko awieye abzafo yento aso na yemfom nko Green Ghana dwumadi enne ekoso ewo my Ghana na introdo ne ntwe asemu na empenifo moda forestry commissioner no ewa santimantam de atoga se odonfo ya domo a enne eko nyina omo ewa atweneyem sa sante de omo ennua nua kra no na be 2.5 million enua de na omo edua wa santimantam ase opani Samson Omare na forestry commissioner dwuma no wada no ewa santimantam ntamu nchichimu eni na yidi say kwaye no yidi say yuso no yidi say yidi adua hye imo 22 youth mu a ebe ma sa na yebo ni na ati mafiro nti sa ne ma no
Jashishie illegal chainsaws and loggers, or more moving up a Sabbath and idea a half forest commission. Your bomb say, Sir, you may dear Abandia Bay, say the share in Kuma and as you move from one. I'm said, boy, I'm a HQ office and a wing. You're quite in Aswa. You know, you move away and you say, Serenay quiet to a tear. Any said that influence was with ya and move Crogia, one number be a crowd to me at tea a room now with the Assyrian. You who say, and just a usually nice where on your quay, I say, Abzanfonti weye pen power da forestry commissioner Juma no was Santimura Samson or Mare and yete no enken Grey Ghana Jumedie ya Abzantiti abato some perfect in some chef apronso and say Nana go so my hene Nana kwesibo sompra ono krado odi nsusu ba se ene dua nu a yesi ye dua nua no kebe ya enka edwa wo go so nyina yentutum soto e wo go so nyina yentutum na obia mfa no hunsem na ohwe na wadua wudua kama no wasaso di nsuo guso na no na nkoye nenkoda bia se ya no pa sorry ya na di nsuo kakra kwa akopete so se beye na dua no ebenyini ye na madase ne susu asetena awie pe na go so man na akwasi bosom pransem ni Bebesre stop for so the bia maboa na eye no nyina momwa ekna na acha nundu nyina samba abibi stores na nyina yemwa na enua no bi na wa so wo port bi so na ewa akira betime adua bi wo so no de se bi udua ye wa de nyesa wo hwesisi ya mfama e fa we ntem ha no enua ye bugu na bebesre na nan nyina mama insi form yen lazy canvas na yenkonko boa nyema no nyi nka menya nke be fresh go nyenke de ababa wie ewa ahemfie anim ho me double road e pese edua nua e fa mfimfini no akosi Sabaye filling station ho nyina ene forestry na aka bu mu a ebedi sa adwuma no e be sere e stop for Abzanfonti weye nana go so man nana kwasi bosom prani yete ne kene no akire ahafumantem opani oda forestry commissioner no esoso edekakra soso ahafumantem kwani eta get 900,000 16 regions 10 million na yenkwa 900,000 that means ahafun e command a chunk of target na ye de man this year the first Friday of the month of June 7th of June Friday the Green Ghana Day so last year ahafuman senior high school na we dey ye the Green Ghana ni piabonte ama nipa nyina atinya apateki efiti me run about akwakofa omayene anymore egosi ekwan na ekommemnim ozo omaye kwan no omuwie die bo omaye median emfimfie bi eda ho na nchenchen no eno so eda ho eni kurura no atrase yebese edi enue bi a enha adwen se ka akwa na mo a se adwan endimi mu metoso empra nipa ene no royal pam no Abzanfonti weye opane kwanche for wada forestry commissioner no wahafumantem na poku bosompem na yete no enken yento aso ne yemfa monko amanyosem mo sese de mampeni da John Dramani mama ni abede ene bidi enso jankasa mirikra de wanane a osre Ghana force yenya ne mugide bio na yensamfa tumi mano no medi omaye enim na one GPR2 impenfo akwakosia ene omo akwakobotu mai kakra ne numuo ene wo chese so donfo ye na dom amanasa so ababedi mampeni biwa enema pinua eno de begu akoma mana boa driver fo bi ne se taxi drivers ne trotro drivers no wo mu nyina ye adwuma no a eno wo meti for pi tek no ko pension a ade obe ni so mbe pension sika kakra no mo ediama wunum se be ya wo kwa akotena fia ye oluman no adwendwene enkuku no mampeni da John Dramani Mahama tini ahwe kwan a ye betimi aye IHSS ye de bosia ne ba ne eto a ye be make sure say you bet me agi sika no na asan ko fund no mu na ye de ato basis no so that ene we nya ochina na we anya ochina ichi na we anya se ne be ya emre bia ye cars no be ye mono na yamfa cars dada ananti ama accidents ama nti no so ya de aye behwe ye ne new plan for be kasa if you say your bus assembly plant e Ghana ha nti buses no young can say betimi assemble buses or especially large heavy buses no enti any new plan for bekasa na yenya assembly plant or na yenso yetimi assemble buses no and sell the buses in cedis and dollarization there no be
Abzanfo nti we ye ayema mpani dada John Dramani ma menu akire roto ya sese ye gunu yi okasai ede efa ho. Road tolls yesika according to the road fund ye di CSA akwan nti kane no eno ene di CSA ye de fill potholes near the ade if say oka say budget nkwa ena enye sa ade na enye adwuma enso e wo say ye hwe se na e beji road tolls na e betimi agi ne yie if say wo hwe Burkina truck see the way almost ya loadu a omode nyoma ekọ ni na say ya kwan enso ye ngi tolls nti omofamu sa na omokọ. And so the trouble and nashe wo call a honey hair obetu ato. And she told me they was here samba. And so I'll see a year toll plaza no. Send a beya emma traffic ma. Oku toll plaza ebia 4 lanes. Now share traffic a fast aqua no so. 4 lanes into me and survey traffic na efemuno. Now ka brocha obe plaza ebia 20 something a yinti way for her. Enti ma traffic ma kwan no so enti ye behwe sa toll plazas ni na Abzanfo mampani dada John Dramani Mahama na yete no enken ye de mo ekwa pomdi no mpanimfo a omo hwa pomdi no honsansam asantemantama sei Dr. Emmanuel Ofuritin krane ni dom ahyase a oba asantemantama omo kire se ne madedia ekum nipa na ye mamu ase krade eja malaria ne ho poka krabia no nani echa ya sabia doctors ne kire se so mo tenase no mo bu nkontansesi a yare eta bom manimu pa no malaria ena edike no ntino mpanimfo wa Antimantamasi omo she eye apomdene so ahyase a omo se eyi ntontom dan mosquito net no wono ma hyase a wono mo eto apete asantemantam Dr. Emmanuel Tenkran Chichirim. Abzanfo nenka ye hwese Dr. Emmanuel Ofuritin Crime Koma woni yen eboye no yebenya ne no ede amamo na ne tentini ne tietie nyina eye malaria no de akwa yesese no yeso fa ya sabia hodo wa santemantemo ene omayi mo Dr. Fortrase so mo ye adwuma da biada yare etako omanim no chese malaria dikan malaria chese ena miti na me ho pona awodeme na manumu ato ni nyina madedia no nti no ma hyase a ntontom dan wo mo eto apete asante mantem emu ye to aso ne de makwa nyusimu enche bia na eye Professor Smart Sapon a oye adwuma anase ochade Okumase Technical University a okosia poni mu a omo statistics department onom na owo ekoye mfisi mu de betu gwaso no de office as a vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia amanfo efili no amanfo yada no amanfo dege no echen mampeni dada John Dramani Mahama emosaso be chirim se saudi a party semba mu dia na se NDC party no so no amanfo fili NDC party no echen NPP nti party fo nyina wono mo ewo adwuma ya asem ya ode betu udwa na anu ada na anu wuku ada no sa anya amanfo bi de omadi na tempa free nra ede be sin nanya asem ketoa na no waba bonte kire se na dwuma oyeye no nanya se bia wo ka edi ama amanyoko bi tirima yene de nemum no ma amanyoko ahodo na MPP NDC ne CPP ne na fafrantofo no ehunu adwuma wo mo eye ene se ne Ghana fo esi ehu wo mo fa enye se bia ogina wo bia fa bia ne Professor Smart Sapon enchiremu eni Yes, ba ko ho no say omumu bia ni ho no mu a wa cross 40% impo iwa yes say be pass election a just when you 50% plus 1 enti adwuma kase edikan pa wo ho no adwuma kase etoso mienu ne say e wo mu say December 7th kura no obi wetimi akakogina ballot box ho a eho e na okwa take decision enti betimi ba say o kora no decide ogira wa no CCC no decide no chusu bi enti indecision there e be wo ho no mu akosi election day but so mu he no muteso because currently no se pass here to about over 20% of the population enyansi o madwe pide say omu campaign e new from let's just say omu nyanti nkrofo na hia asem wase enti min convince omu nyinti omu say okay ade e media pe we na e wo hu aye no wakasa ma Thomas Mpanti medicide omu nyanya sa ade no ni nyina ya adwuma kase e wo ho no mu a eso hwe no mutu ho na mo the last part of me ayi no o sha bo say
the most critical issues in Ghana today. Economy friend the People's Manifesto. It's where we are your manifesto be an okonakoshe stand near manua a year of how critical issue kesiapa the man one mukakoto abano. Now bet me who be na ye. Untimi who be a maninko and inking komu manifesto nim nepe ho man ebu fa kobo. For Dr. and as a Professor Simansa Pomanan, so no actually the amount for fees so mube jina so a day atwa bomb mo kare chire and also not who say the chire. Political party be a popular baby. Then so near OC political party mono ebia the popularity and as the preference everything near kosoro and aba from asene political party no the popularity. Je ma me near komopa mofidio so near fidia hodo so dipa ade ntina ebia dodo no se omupe NDC party nasem na enso na ba presidential candidate no a dodo bi se omupe Dr. Mahmoud Bawumia the candidate for the NDC. I was no na and yes, young say jai MPP for Sabana Yakoto NDC for MPP for Kwametwa. Me and Yamin say no D MPP Nimuno 100%. For we a Professor Smart Sapon, watch radio Kumasi Technical University. Yet was so na openia. Can I know I am Rasway Junior Woman Rasway Fima this year walk can increase out about on Pessoa and ne where penny concha for Edda STC and no na comia and any walker say Nebuzia Ningina Quaquay co signing somewhere among Fubusa said the bear potting and a man Periabedi Dr. Elijah Mahmoud Bawumia ne running matey what they air to Janitia Pemo the bear and war bosso actually Ghana for and no and na comia wouldn't intimate Vice President Dr. Elijah Mahmoud Bawumia the campaign away e de atuga se ebeba na enche bia abroso ano June bosmia yeromi na wie ye de na oya no a oba be yetu apamu de ama Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no na edin dia atuga. He was given no deadline by the National Council, and I was at the National Council meeting. We told him to take all the time he needed to make all the consultations that he felt he had to do. So, and when you put it in context, our main opponents, the NDC, John Mahama was elected running presidential candidate. It took him 1 year to announce his running mate, and it turned out to be the same person. So even whilst bringing the same person that he brought in 2020, it took him 1 year. Bawumia has been elected just about 6 months ago, so it's not that late. But I can assure you, in this month of June, he will announce his running mate. I was for Nana Komia, ye managing director of that STC Ejumano Anno. Ye the more call for no Southwest about on Pessia so. Mamanichia, a Yamanusam, say Electoral Commission in Penify and she say, wa, or Pessa we were batuo, and the free baby, I would the cobe before Frono, Sabreya, and I was a Utusana Monwa. Just I shall see a Kosuben, I watch him, you know, a year moon, and yet say a Kosuana, sir. Na, and Nuna, or nature for no Southwest about on Pessia so much, let's say, I say MPP for. Fan trekese ene frakadam kwa bi so atwinipa abegum pesuano so ama wo mudu omu vote aba omu dwene ho omu ntiase enu ntidua bonyina piepie mu a ora bi e fan se kwa me Steven a yeso ye NDC ni mapa e won pesuano so abrunua edi nkusua pete form se wa unim hu bibia na ne nananom ene wo ni ne dendenden oni e beto oba ne dia ye matimamufo na nkasa aye what district ha no ankasa ntusu leader right leader na wontimi enye mankanso ene ne mpotemu eyi ntini nyina ho ahonete eka ho na mudi kan ko busa MPP organizer wo si da bi o monye sa eduanso hoyi saye ba wa wo ye konfo wonim se wadi bone a ena dua usuru akiri anase enyaw ena omso wo mode o monfa ho ntimi de metini aye bibia ena me so mi koto okosua ebebo dua no timi bo dua ne wie ena mehu se afidi omo frefre no mo ni police for kasa police for ne mechime ntiema police ni ba kokra kasa police nchidua na electoral officer no na no o chese eye wo mo officer ni no na kono ne abia di wo e no de wo mpe na bia asem de police enti enka ho asem nti dua no me boy na se nyoma sei na call so
Observanti way a Kwame Steven, Yawe NDC ni mapa, ewa hafo no Southwest abaton peso yaso, and ana ocheche ni dia, wabumuni, and fakasi ni nkowie, ewo Railways Ministry. Ebeto Jasem Penifo koto train for fraba, ema chese, wamo so train na wechese, testing nom nene chese train no, ne tu free tema, ne ba, mpaka dan na musawam, na chese esinsa, na train ni nam kwanso a wakonwa, wamo so dia hwenwa, na yese, se ubia kwa ne kwa ne kawo eye train ne kwam ena kese grind train ne munyina adwiri ede agu a wura no aposifo a chene mfisimu koso ma omde na kwa akogina court wane sa na eno omokotena asam no so wo court ema ababetodwa se yesi train no asai no sempenifo betima siesie train no na ne headlight ya bobo ene yesi windscreen apapa no ne ade hwehwe apapa nyina so betima siesie amretima sa ye adwuma biewa Ghana ya mo kakra no be 2.1 million dollars there saka we o see abo ansa na train no etima sa so aba be ye adwuma bio owura John Peter Mawu a minister of train any railway hun sansam o cheche mu say de kire The train is brought back to the maintenance yard in Tema. The Poland engineers has assessed the extent of damage and plans are far advanced to fix the train. Technically, the train is very sound. The electronic system and the mechanical systems, with special regard to the engine, is untouched. I mean, it's very, very solid. Nothing wrong about the train. The front that we saw, the fenders at the front, they are slightly damaged, which will need to be replaced. So what engineers did is to take inventory of those items and order them back from Poland to Ghana. Yeah. Observora John Peter Amawu eyemrasebe jani o wamrasebe je fima de se wo ho ya baton peso so no akro no a esaso ye minister o hwe railways development so ye gina boy so na no pay nsemo e popo no de be somwo no observer ye de mo asia ne asore amoma hina asaso atrase bio e de ade acha bi adwumadie atoa mo so meden de ya bo amale bi aboga akoso asomwa na chinchin fidie no e de ema yen anopai